Wethu ngithi angithathe leli thuba ngizehlise ngikhombisa ubudala lobe ngihlale ngibeka nokukhuza into engathi inobudlava bokukhuluma nenhlamba nani kuba ihlazo wethu wena kade ukhuza na futhi sowuwena owenzayo. Ngicela bafowethu ukuthi ngithi ngiyaxolisa kakhulu kwabathintekile kuleya interview yami kwezikabhoqo. Kunensizwa la ekhuluma ihlele emotweni. Ngiyayithanda inkulumo yakho ndoda kakhulu. Angifuni ukutshela amanga. Uyakwazi ukumakha umuntu, uyakwazi umuntu ukumenza ukuthi azibone iphutha. Ngoba kwesinye isikhathi akulungisi iphutha ngelinye iphutha. Mangenza iphutha ungethuke usho yonke leyo nto awungilungisi. Ungenza ukuthi ngibemo ngenza amaphutha. So nje angazi ubani uyamfo uhlele emotweni ufake ingathi jacket eblue uzucontrain ukuthi umhlaka 1 namhlanje into efana lezo. Ngiyethanda inkulumo yakho mfowethu. Inkosi kubusisa ukhule njalo sibonise nje ubabala nabanye wababonisa uqhubeke njalo ungaphela amandla. Ngiyaxolisa kakhulu. Kule yakwesakamthetho ukuthi insizwa angizazi. Ngahamba ngimncane. Ngangakwazi ukubona ukuhlukanisa umnsizwa nani kahle kahle ngahamba nje vele ngingane kufuna ngikubeka njalo. So it's not ukuthi mangithi angizazi mina insizwa ngoba zingekho. Cha. Isikhathi engahamba ngaso yayingakabikho futhi kakhulu nalento nje yokumnsizwa nani into nenkinci phakathi ngakubikho ngoba isikhathi esiningi umnsizwa uduma kakhulu la egincini. So nje ngiyaxolisa kakhulu ngani zawethu nako omunye othintekile umletho lo kaMajoli Sibongo. Ngithi yobe ngani zawethu ayidlishiyela khosokela nasici. Ngiyaqolisa kakhulu kodwa nje ngiyabonga lo mfo okhuluma lapha engathi ngaqhubeka njalo ngaphela amandla. Sithi sinhlanhlatha asibuyise sinhlanhlatha sibuyise ukwenze nakwabanye mfowethu. Ngiyabonga mina. Umletho Majola ke ukhiphe ivideo ke khona ke izolo ku Facebook lapho kade ethi i-interview ayenzile lapha kwezikabhoqo ubonile ukuthi hayi ngathi ayireceive-kanga kahle ngaleyo ndlela leyo ukuthi hayi uyazehlisa nje uyaxolisa kakhulu. Wasebonga ke insizwa lapha umhla ka1 mfoka Mngomezulu ngendlela akhulume ngayo uyenze ku TikTok ke umhla ka1 leya video bathi ke hayi uthema imboniso waboniseka futhi ke wamkhulisa ngendlela aboniseke ngayo. Abe khona ke nama comment anda yona ke le video abantu beyiphendulela bekhuluma abanye besho ukuthi yena ingani wena uthe awunandaba ukuthi yena uzothuka. So kube kuningi okwenzakala kodwa ke mina ngingakusho nengakhuluma ukuthi yena isidingo sokuthi size sifike la asikho kahle kahle. Umuntu ilegacy yakhe akayiprotect, umuntu isithunzi sakhe ibrand yakhe akayiprotect. Umuntu angaculi isikhathi eside esebenze kanzima ekhanda igama lakhe ukuthi azafike la bese kuthi ngesikhathi nje esincane bese lokho kufuna ukuthi ke kumosheke ngenxa ama comment ku Facebook nako TikTok nama video azokwenziwa egameni lakhe. Before this ubaba uMajola ayikho into athi imbeke emehlweni abantu kabi ebemkhulumisa kabi kodwa yena wadecide ukuthi avele asebenzise ngorong nje igama lomculi thizeni ongabanga into enhle ke leyo. Usesenayo ilegacy yakhe umlando omuhle usesekhona ilapho nalapho nje okumele izinto zenzeke empilweni yakhe imicino wakhe ukuze abe fully recognize ngendlela uyiyona yona and usacula usafuna futhi uqashwe emcimbini thizeni umculo nje iciko nje liphelele for the fact that selikhulile usho ukuthi uya-understand i-industry usebenza kanjani. Kwakunama plate kudala kwakune ntambo ingabe tape uyabona ibhande kwasokuyibhande kweziwa kuma cassette makusuka kuma cassette before ama cassette okunama plate kwasuka ama cassette kwasuka ama CD kwaba ama USB
base kuba yini-ke online lokho ekhona lokho eyibambile. So uyabona ukuthi unolwazi oluningi kabi, uyakwazi ukudlala ama-instrument athize laphayana, nenkostina angazi noma uyakwazi yini, ama-drums uthi uyakwazi ukuwadlala. So uyambona ukuthi umuntu odingakalayo ukuthi akhulise le genge le esafuna ukuthi ibe utho ngelinye ilanga. Kodwa-ke akunankinga-ke, siwenzile nathi amavidiyo kule channel-ke, sizwalisa ukungenami ngendlela akhulume ngayo because besingamcabangeli. Sike sawenza amavidiyo amahle ngayo before sikhuluma, kube sekusiphoxa ukuthi simuzwe-ke ekhuluma ngale ndlela yakhe. Olucelile-ke uxolo-ke bafowethu nani ingane zakwethu-ke, asithembe ukuthi mhlawumbe-ke sekukuphela kwayo le ndaba-ke, amagama azobheka kuyena-ke aphele. Nalaphana ku-Facebook phezani bafowethu umuntu omdala lona makubhokwana phela benibuye ngenene, sihloniphe bafethu. Ilokho nje engikucelayo ingane zakuthi sifunda ngawo amaphutha, nathi asikho perfect, nabanye abantu abekho perfect, kodwa-ke sifunda-ke ngawo-ke amaphutha-ke. Nalinye ilanga hhayi nje ukwenza ama-interview, afike akhulume ngomsebenzi wakhe, afike azimakethe laphana, abheke ukuthi yini angakhulisa ngayo i-brand yakhe because isa-exista, uney'ngane, une-family, mhlawumbe nikhona futhi umuntu amzala ambona ngathi ngabe into ethize kwezomculo. Bekuyilokho sifuna ukudlulisa nje nathi la kule channel. Siyinto Fire Soweto TV, nisahle ngane zakwethu, sibonga kakhulu ngevidiyo ezomletha majola, siyodibana okuzayo.